Alright guys, sinale VPN le kuthiwa it is Crep Injector VPN. So sebenzisa yona. So ngiyabona ukuthi abantu abaningi banokuhluleka ukuthi ba-connect kuyona noma bafake ifayili phakathi kwalo. So uzoklikha yona le file, klikhe kanje le VPN izovela kanje. So le i-CloudFront config, ngizothi restore to default. Wenze nje, angisabona ukuthi akunalutho kodwa kumele uyenze lokhu ube uconnectile ngani ngenye VPN njengami la kanje, noma ngiconnectile ngale VPN le ukuze ngikwazi uku-importa le file. Okay, so ngizophuma ngizoza la kule CloudFront config le ngiyisevile eceleni. Eceleni ikhodi yakhona nayi le ebhalwe ukuthi Crep Injector. Ngizoyikhopha kanje, ngikhopha yona kuphela, ngikhophe bese ngiyaphuma ngize la kule VPN. Uma ngizofika la ngiyenzani, ngizoklikha la kule ndawo le sinayibona le ndawo le ya khona laphana. Mangiklikhe khona ngiphinde futhi ngizoklikha kuphi, ngizoklikha la babhale khona la import cloud config la kanje, la kule ndawo le bese-ke ngiklikha khona kuzovela kanjena. Bese ngiyenzani, ngiza la ngipresse la bese kumele ngipaste leya code le engiyikhophile ngalapha, bese ngithi paste la ngifake, kodwa kumele kube ne-space la kumina kune-space esincane esikhona ekugcineni, kodwa kumele ngisivale yabo, ngidelethile yabo, sivulekile ngidelete futhi bese ngiklikha la ku-import bese ngiklikha khona-ke izoloada kanje. Izoloada, kumele ube connected ngenye i-VPN uzokwazi ukuthi u-import le file leli. Angisaboni ngoba kwenze kanje ifayili ingenile. Bese-ke ngithi start, ngizoklikha naku la babhale khona start, bese ngiyaklikha-ke ngiyama, yabo ise-connect-ile-ke manje, siyabona i-connect-ile. Ngiyaphuma-ke ngizongena kuphi, noma ngingene ku-YouTube ngithi